stakeholders. When I talk about ecosystem, I'm talking about applications, infrastructure, and security. Thank you for the invite, and I'm looking forward towards this conversation. Uyu mwumva ni Ndengiyingoma Bertrand, umugabo wa Ange Kagame, umukwe wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Menya amateka y'aba bombi, uko bahuye, aho bahuriye, n'ibindi byinshi. Kurikirana ikiganiro ku Mubyeyi Dina TV, bahaye ikaze. Bertrand Ndengiyingoma bakunze kwita Billy, ni umugabo wa Ange Kagame. Umugabo w'imyaka 32 y'amavuko, yakuriye i Kigali mu Rwanda, ari naho yatangira ubuzima bw'ishuri, ku nshuro ya mbere akandagira mu cyumba cy'ishuri. Uyu mugabo ni umuhererezi umuryango w'abana 5, bavuga ko umugabo wikorera ku giti cye uzwi nka Cyrille Ndengiyingoma. Bertrand Ndengiyingoma kuva akiri umwana muto yaranzwe no kugira ishyaka ryo kwiga, ndetse akenshi mu mihigo ye yaganiraga na bagenzi be yagaragazaga ko afite intego yo kuziga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akagera ikirenge mu cya bakuru be, aho barangije amasomo yabo muri kaminuza ya Atlanta. Urugendo rwe rwo kwiga yaruhereye mu Rwanda, mu ishuri ry'Ababiligi mu mujyi wa Kigali, aho yize amashuri abanza n'ayisumbuye. Nyuma akomeza kwiga ibijyanye n'ubwubatsi mu ishuri rikuru ry'ikoranabuhanga mu ishuri rya Massachusetts i Boston muri Amerika. Ndengiyingoma yabaye umuyobozi wungirije wa kaminuza ya Massachusetts Institute of Technology Undergraduate Association, avugira abanyeshuri bari bayirimo barengaga 4,000. Bertrand yarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza yigagamo ibijyanye na civil engineering, nabwo yaboneyeho umwanya wo gutangira gukora ubushakashatsi butandukanye mu bijyanye na science. Uyu mugabo yagarukaga mu Rwanda maze kurangiza amasomo, yatangiye ibikorwa byo gushaka uburyo yateza imbere umujyi we no kuwuboneza nk'uko afite impamyabumenyi mu bya urban planning. Ndengiyingoma akomeje ibikorwa byo guteza imbere inyubako mu mugabane wa Afurika no guhanga uburyo bushya bwakwifashishwa kuboneza imijyi habayeho kwegeranya inyubako. Yigana akora mu cyiciro cya PhD mu bijyanye no guteganya imiturire mu mujyi wa SA i London mu Bwongereza kuva muri Nzeri 2017. Bertrand Billy yashakanye n'umukobwa wa mbere wa Paul Kagame, Ange Kagame. Ange Kagame ni umukobwa wa Perezida Paul Kagame. Yavutse mu mwaka w'1993, avukira i Buruseli mu Bubiligi. Umwana wa kabiri wa Perezida Kagame, ni umukobwa umwe mu bana be 4. Yize siyansi ya politike kuri Smith College muri Leta ya Massachusetts muri Amerika. Afite impamyabumenyi yo ku rwego rwa Masters mu bubanyi n'amahanga, yakuye kuri Columbia University New York, imwe muri kaminuza zikomeye muri Amerika no ku isi. Bertrand Ndengiyingoma na Ange Kagame bahuye mu mwaka wa 2016, bahuriye mu gikorwa cya Rwanda Day cyaberaga muri San Francisco, Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bombi bakundaniye USA ndetse bakomereza no mu Rwanda. Billy yasabye Ange Kagame ko bakundana mu gihe Ange yabonaga impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Columbia i New York muri 2017 kugeza mu Ukuboza 2018. Aba bombi bashyingiranywe mu birori bikomeye byabereye mu Rwanda. Ange Kagame na Ndengiyingoma bafitanye abana 2. Umwe wavutse muri Nyakanga mwaka wa 2020, undi avuka muri Kanama muri 2022. Ndagushimiye wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere twiyunzeho, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bye bikugeraho. Kandi niba wakunze ikiganiro ukore kuri like. Ndabakunda, Imana ibarinde.